whalawhalahi atu hane e tau wala tala tu tupu ke lata mai awhiawhi nei. Kua mawai e tau hokotaki kua whakaonga e tau company lalahi e kautaha Mossack Fonseca ke uta whano e tau tupu e mwefupu ke naka i lawia lo tolu ke he tau tuku hau. Kua whai hikianga whakatose ke wheua Rockman ne ku whakatokatoka e whahi whenonga e waewa niwe ke whetoka e tau tangata ke kehe. Amina kia e toko oe whanau aonga tukulunga ke watu whakataha me mtakau niwe ka watu e ki whalani he tau nei. Whakatata e tau kori whakamotu niwe ke haonga tukulunga koe taha whakawhiawhianga whoki ha koe tuanga he limu fule tau he whakatua e aonga tukulunga i Paleasi. Kua hoko mai tuai e takitaki fo he mtakau niwe Chamber of Commerce. Kua lahi tau walatala tutupu ke laulangi he mga honei ne kua whakapuloa e laulahi tam haini kolokolo wau he tau tangata ne kua uta whanu e tau tupu mo e whakaonga e tau motu iki. Kau whakataha e toko longa he tau tangata tohi tala mo he tau motu kehe ke kumikumi atu ai koe lahi whewe tau le kua mo e kau taha ko Mossack Fonseca. Ke he tau tupi ni ko maua ha koe tau mahani kolokolo wau si ko mai ke maua i polo tau pepa whuki ni ko lali ai ki fupu. Koe talahawanga ni ko pehe mai koe mtakau Mossack Fonseca ni ko langmatai atu ke he whalua tangata po ke tau mtakau ke whakatua e tau pisanisi ke he tau motu kehe ke mai ke puhala te tau tupi. Koe tau taha awhe hewe sau himu mawha ne whakamuri ai he whakatwhanu hani we e taha maweheanga mo e mtakau ne koe Mossack Fonseca ke lata mai uafuru e tau ke mai ke e mtakau mai whafo ke whakamau hewe tau company i niwe. Koe taha puhala maua tupe fuki hanei mai motu kai ilo mai ke whala tu kumikumianga he motu ka Amerika. Koe kamata i fuki ke huhu koe he ingoa e whakatokaanga nei he whakatwhanu niwe mai kau taha Mossack Fonseca. Koe whaitua haa fuki koe whakaonga e tau tangata ke lea e tau company nei ke uta whanu e tau tupe mai he whalu mutu fuki ke naka i tau tongi tuku hau wala tolu. Koe tau uafi moe tolu ne ki sea i fuki naka i tau lia he whakatwhanu niwe ke whakafo wai e tau laisini he whai company ha Mossack Fonseca. Hoko mai fuki ke tau uafi mai ono ne pā me whakaosi ai e tau mtangahua nei mai ofisa ke he mahina ha te semo he tau ia. Pese ni kua whakaosi ai e tau matutakianga hani we me mtakau Mossack Fonseca. Ka kua whakatumau ke longona e laulahi tau le kua he kautaha nei mai whalo tau company lalahi. Molo tōru fuki e tau tangata talahaua ke tau tutuanga toko lunga he laulalangi kua lau iau fuki ke he tau whakaholoanga kua nākai mitaki. Koe tau wheua whetoko he whaiwhenonga ewa kua whakatokai ke kamata mai he mahina ni hapelila koe Rockman Series. Amana ke e whainga hua ke whakalaulahi e tau wheua nei mo i lalafi atu fuki taha whetoko fōu ke lata e molo tōru e tau whanau. Koe kakano he talahau me lo tōru ha kua lali ke marikisi hake e tau numela tangata ka kau whlataha ki ai mai ke fuki e tau mga whaua ke matutaki mo e whau uloa. Koe wheua Rockman kua tuku atu ai ke tau tangata langa Paskata Holi ta whepoi mo e ka kautahi fuki ka koe wheua Ride the Rock ni kua ta Holi Paskala viko takai he motu ke tau puhala tū pia fuki ke tau halavau. Koe mga honei kua lali ai ke whakaholo ki moi mitaki mai lali ke whakahau from take to wheua whetoko ke mai ke fuki e tau whanau ke kau whlataha. Koe wheua fōu ne kua whakahingoa ai koe Junior Rockman ne kua whakamoli ai he pisinisi koe Anchor ke whakatupe. Si kua lau tōru e tau whanau ke he wahaloto he fitu ke hongfu mawhai tau moi ne kua mai ke paleka watu ki ai. Kua mana ki ai ke whetoko ai ke he ue weweheanga mo e hai ai fuki whalu a tau wheua siponte whakamotu ne kua mana ki ke matutaki ai. Koe whakatoka ang fōu nei, tau mai ki he tau atu tau kehe ke kauwhataha, si hawhangi fuki ke he tau tangata mai, he tau mutu kehe ke whakatoka halo tōlo atu whenanga mai ke he motu, ke palea kua atu ke he whetoko nei. Koe whakaholoanga whakamatala whetoko whakaniwe ka lata mai whalakutaki whakamua he laulangi, ne tau se he aonga tukulunga ko mou atuai e tama ke whenanga ki whalani he tau nei. Ko ia ne mua ko Saraya Mangawa, kua mana ki whakatupe e he ofisa tokolunga ni Silani, mai tau mtakau ngā hua malu tōru mai whawhi ni Silani. Si koe mawhaheanga nei ni ko tau sei whoki mai whalu tau atu motu mai Pasifika, ne whakataha atu ai ke whalakutaki whakamua he laulangi. Ko Shiloh Pasisi ni tu ua to asi tupe e mga whawa ke whakawhanoa e ia mohukui he tau
fuate motu. Ko mahuinga fuki whiwhirianga nei ke whanwai a ia hakapehe mai e komisina tuko lunga New Zealand ke motu ko Ross Ardern. Ahai iei do mana kianga ke kamata i tau tuturi tope mai asianga tope ke lata mai whanonga ne ko fuafua e koe se ke hoku atu e hongfuru e awhi tāla. Takolonga te tangata ni ko tolu atu ai ke he aonga tuku lunga he ahu ni awhi ke lata moe whakatatahi to kōli me tololonga tua i he aonga. Koe tau takitaha ne whakatakataka i he aonga e aho ke whakatatahi tau tufunga po ke tau anga whakamotu ke mai ke ai he te whanau aonga ke mai long e mahuinga he te anga whakamotu ke tau mui whakako halutolu. Koe whale tau kōli he tau e ko mali atu koe tau kōli mutu kehe ka koe tau nei ko whakamutapatu ai ke tau kōli mo e tau lolonga niwe. Walu e whahitapa he whakako ai halutolu wai ingasia tau matakau me tatitaha mo halutolu a tau tangata langutai ni ko liliu mai po waki whalu i halutolu ia koe tau whaiaonga tuai i paliasi po ke tau safu pa i lolongo ne kua whai hanga he ua tuai ke haonga nei. Whakamutapatu ai aho ke he limu furu e tau tupu mai anga halaka matala whakafupo wina niwe he aole waka mataki lunga mai atu haua mui. Tau whanau ke he mga honei ono atu la ki mua ke he limu furu tau ne toi mai mana atu a koe ki ai ko whela au he limu furu tau ne toi mai mua ki tunga i tau mamatua kua tokolonga i tau mga whaoa le mua mai a lautou he limu furu tau kua moi. Whakawelahi ki amtoro e tau whanau hako mailonga e tau nei koe tau he iuperi ke lata ia mai tau mamatua hamtu. Si koe furu ala he aonga tali mai he mga hone kamata ai lahi e fia mo e kisia ki ai kua tupuaki malolo mo e whakaholo ki mua e taunga hua he aonga tokolunga. Pehe mai uruwha i aonga he aonga tokolunga ko Charles Iowani ko kisia ko matalahi mo e fia e tau matua tau whianga mo pia ni ke tau whanau he tau aonga i kiki ne kua ua tu ke kiskise ko ono ua tu ai mo e kua kisia kua uhulolonga foki tau matua mo e tau whanau. Haha ke ngutu hala i taha puru a situpe ke lati am te whanau, ko whakau se te whikau, mo e ko moa i molea whakatase whaaseu tāla, ko mai ke tupe ne ke langmatai atu ke tau ngahua, he te whanau tu au te haonga. Ko mna ke liu, ke tau se tau kōri pehe nei, mai tau lolongo ke whelawaki mo e tau whakawhiawhia, tau nanga tufunga whakamotu haniwe, he mahina pelila he tau kahau. Ko kamatanga hua tuai e toki fōu ke lata i me whahinga hua ne luku lewe ke o tuai ke he tau business he motu koe Niue Chamber of Commerce. Koe whahi tapu nei kua lahi whiawhia halau tōlu he chamber kua mai ke halau tōlu ke whakawhanui whalau da malatala hangau ia ke toki fōu nei ko Peggy Vean mai he motu ko New Zealand. Ko ia nei ne ko pehe mai kua lahi hana a mngaho kua ngahua whalataha mo i tau mtakau ke te whahi business ke he whalu atu motu whoki mo e matata ke whuka ia muta hukui mai whakatawhano i Nisilani ke langmatai ke asiha ke to businessi. Ni ngahua i whuka ia ke ua mai hawhi tau ke motu ko Australia langmatai atu ke he Kasawari Coast Regional Council. Tō talia ia ko tawhanga ke hau ke ngahua i niwe. Koe whakatokanga ngahua whakakontuleke ha Peggy Vean mo i Chamber of Commerce ke ua i tau. Whakausi mahinei hata tōla tau wala tala tutupu ke lātai mo i awhiwhinei amanak nik munui nei uki o ka whahatap ni hangawat kiai, o nim gawa te kiskisi ai whoki ke he tau whiua whainolo ke he kiriki ke he tatakatani, matakau haliku mo awasere ka whakahokoi ki hakupu. Kia rana wha, nini pō, tūliri uki te whewea.